Busa Prophet Kofi Olu say ni bumfu ni members ana. Me nim na ne sofo bi o best friend. Ebufo nto pamo sofo no. De si wo na nya asem papa. Ba hun say eya so mo ba radio station ni TV station. Eya enuma bebre o mo kan no enya no kro. But who come behind the scene you will shuni ban. Bible says enkwasiafo akumam ana agufuo tie enkwasiafo akumam ana agufuo tie. Wo ye nyame ni pa nche se obumfuo. Bible says sabato no so se agufuo so. So ati ase. Ti anama otu agufuo ni mu ne na kire. Akwaba eba too much GH if you dey so nana ma obusua enemy na sa pray trending issues abeto jano na me dey ebesomo na me go ensemino emuno na what you way our wosem kese si wo Orlando Florida mine US mine muno just say kofodo dona na aba bonte aba kese tia na busa for me kai mo say so for that floodgates of heaven Mr. Sylvester Ofori Odifo artist wo kokko ne yere Barbara Tom ne bra no wo ko ne djuma mu artist tubo ebe mu no eno asem na meka na kofodo do na ye Ghana ha celebrities for awodod woman no atumu bi Ghana for so wa brochire bi so Ghana so e do woman no atumu bi artist wo mo katete say kwan a ye wo sofo ode ne yere e fa so no enye kwan ye fata bako say na we na ye osofo penya woda Alabaster International Ministry Prophet Dr. Kofi Odro any ebiem to no Prophet Nana Eje awoye Dr. Sylvester Ofori atisi ade no aka asem yi na da for pound no ewo US wo mo so aba ponte abekasa ede afa ensem no ewo ne butafo yenko yese na ye Dr. Prophet Kofi Odro wode ne ensem no etudwa elevate Utisbanfum yen kasanchero yen tufo yen kenimu yen tenetene yen church training in righteousness is not there and we don't care. We don't care. We don't care. Yamarino ho Barbara who were your time who were your me ya 27, you didn't deserve to die such a death. And I can boldly tell you, your time of death has not yet come. Your time of death, Barbara, has not yet come. Ya. Ya, Barbara. Ya. Sabrai umami nsunumu Sabrai upapa nsu ya kasa kire ma ye ya womonte Mame dono mame do wini modo. Love is a package. Love is a package, and in that package is respect. Yeah. Respect, value. Barbara who ya me ya Barbara who ya me ya who ya me ya who ya me ya who ya me ya. Your life has been wasted by this young man who is not matured. I know people are telling, this could have happened to anybody. No, it cannot happen to anybody. There are ways by which you can handle a messy and a much disgusted issue. Take the same scenario and give it to a God-fearing, born-again believer. This result will be different. I promise you that. Boy, when you're born again, men am catch it. Adebia, a woni power sakra ho, ye wo abba. Tenene, e wo abba. E ka sama chiro tie ni. Tenene, e wo abba. So many people don't deserve to be in the clerical collar. So many people don't deserve to stand in that pulpit.
That is why in the Teach Them trailer, I said, you know, you can't sleep with girls and stand on this altar. You know, the morals is subai. You're different from a Chadian or original pulpit. And may say you don't qualify to be there. When you media was flow or the Adumna Mau. And determine whether you are going to carry the oil, the presence of God, the giftings of the Holy Spirit, the move of the Holy Spirit, the unction, the power of God. I am talking to you, Tiasama Mekani. Barbara! Ooh, yeah, me, yeah. Asana, young girls, baby, the sister. Friday, I make us say we should be there. Where few fear, why you now wampa, who will be fear. Ochina ube sini niema adia chia wabe tena Sunday wo jare me se wo jare ya obe kono mu sini niema me se ebuo bunya bi omu you will cook tonight. He will sleep with you, and he has not shown any responsibility, any commitment, and any dedication. Yeah, not shown any of that. He is not showing maturity. Somebody that is matured will fear God. Somebody that is matured and fears God will go and see your parents, will pay your bride price, will bring you to the altar, will ask and solicit the blessings of the Lord. A good church will bring the sound doctrine of the Holy Spirit and sound doctrine of the premise of the Word of God. The sound doctrine of the premise of the Word of God. So, some Ampaniampa. Sylvester Ofori, ya our friend who prophet and passe Wakumbabra. Hey! A free senior me frame, Nam Guinness said Pastor Peter Kasua was sharing one comfort. Nam Guinness said, mean whom be that. Now, Barbara, dear, do you mean be that? Please say, Quabuat my woman. Akwawe fanise prosi fonche na kakwasie do beba be fa babro abegina pulpit mu so be ya sorry amankrofo ebekwa akotena ho so mo ba betie sof no awaku na yire no. Let me tell you, Sylvester onye sofo maka kire mo. Sylvester is a young man that needs help. To say sister here was here a friend is saying yeah was sign you know and you will be Nicholas where break him akoma I will Nicholas Mojare, you need help. Na me mamo akwaba enete Prophet Bernard ACM ewa hasena odifo ye asafo da no Holy Ghost Fire and Prayer Ministry ye be enkomo de afa ensem no ehu odifo emu akwaba meju so baba bibi aboko na mi ada Roma ya mo din pa de bade ase mi ami tie o kasa yemu a ase de waboto kakra aname kwa maboto kakra so fo bi nsem minti Odifo we de mo amu kam mo amu mumu ensema na se muntema sent ma me nka ne sa na odifo yi efri de beto dwa se wa boni yiri to esa divorce e koso muntema je se ne bufo we twa hye no so e de ekodi ni re boni we ko fo de do na akase tia papa yi wo mo kenya so wo mo sa boni di odifo na mi nipa de nka na mi nipa de enka na sesia dey Prophet Dr. Kofi Oduro so abeka say ensesa ye nka so nyame nipa sesia fanta de nipo so nyame nipa because adia wa ye etre pa be face we criminal anya kopom bia enfriend ye
Niti sa assemble sana eyo yonko di for wake one ne yadwen e wo sa kwa no so. Media menene nyadwen. One ne nyadwen. Moses okum nipa wo. Moses. Okoto se sa nyatwumfo mizinimfo yi ene Israelfo ba ko kontokwa. Ofa edua de bonipa ne ko achi. Say most of the prophets in Bible say me say prophet Kofi Odu onye evangelist Ethiopia ya obey evangelist be dwuma no ye nyina ya be na so ati ase onye evangelist o and most of the prophets in Bible odi for we dey me twa no but me be say yenka asem no say na esite na yeah, so when I dream because Moses ekunipa no. There be so o kase Moses kunipa. Niti Moses kunipa, bra Moses kunipa, bra Moses kunipa na Nyankopon friend ni. Na bo shot na so de, but na Nyankopon friend ni. Okunipa wie ya odwane ekọ ode no ke dwa ate se ebre bi twem a Nyankopon angasa eto na si from be friend no ene hu se o share dwuma se. O share dwuma se ye hu se wo kon bibiem. Enu ti se de no be reference na mesese ye de no be to ni ebiem. Be quotation bi na a clear waves no. Okay. On say the moment you flow nyame nipa no enkere se unni agufu. Okay. Nyankopon ko wa agufu. No correct. What you say? But o se ema agufu enni wanim. Okay. O wade nyinam. Bible says ubufu ma de echi so a yemu so ya busumsum ni. Se ubufu o Kristo ni bia agufu na sa de echi so yemu so ya busumsum ni eno so e. Obapa asofo mu buafu o mu nkwala no ya pamo bi. Ya didi bebira atem ama ni asofo na ya to mu pa yo mu babi on do mabra abofa eno so e. Ma menken kan tro no mu omonti ase. Okay. 2 Timothy chapter 2 verse number 22 to 26 tie wati fi aso se Timothy abrabo pam afutu o se dwane film rantibrem akono ho na de tene na gidie odoni asomdue a account wona ofre akomamu emutie efre wade bom achi na enkwasea achinje de ye mfa nsua hwe enu de egu every say wonim say e de okon ba na ense erade akọ bi se okon emum esese odwuma nipa nyina ohunu nkyerɛkyerɛ ɔto ne buase bɔne ho na ɔdwo kasa ɛkyerɛ wɔn a wɔne ne di esi wɔ ensemu na ebia onyankopɔn bɛma wɔn adwensa kyerɛ akɔ no kron ahunu verse 26 ɔse na wɔn ani atete ɔbonsam a wakye wɔn sɛ ɔde wɔn bɛyɛ de wɔn pɛ ɛwɔ ne fidie unse most of the prophets sometimes edim prophet ofa de to so a unye umfa ne easy sɛ Kristo amfro pa minim sofo bi a one ne yiri ntam nya ntawantawa sei na ne yiri ha mia se me ne menya ne kasa kire me call me hwɛ ne mo ma so ni the mark of the prophets me hwɛ ne ma hwɛ na ne ho akade a prophet for ne wo ye hu wiase me hwɛ ne bi mo na musan se prophet o ye so a prophet ma hwɛ wa firi esu be pem na ase the prophetic word unni asenso de kyerɛ so a prophet adenti ma fa ato so na wo pa ma ne mi atiti mo se da e lokore me apostle ba manfo from a prophet inti ma dia to me ho so ti amani a bi kom nyina unse sesia the trend aba no se Nyankopon ampekew na Kristo ne nso ano enni wo so na won konko empower ni padua we na wanim eni sa adifo ni apostle free Kristo unni sa enso ano de anu a mempre ho 17 years ago nyame mfra ne na me ba bi ye adwuma until self friend by no can be born by 10 years. It is a froze as a prophet of God. I don't say obumfu, but I was so to Michelle also. Bible say I was say uchun free and kwasia chinije. And kwasia fortune ya chun free ho. Men am you D4, men am here major prophet, men am here say chun free ho. So I say soon de kutaya no etiemu. Kristo no otia komanim Hong Kong empower ni pedua no abofo atwa ho asia Erade de awia edi wanim jata di wanim edi abim na usuro ba Bible say onyame ni pa de ni kwan so ko uni ma sofo be do mo yire ko a ema abontin na odi for metiwase ya ye sofi obetima ba ne se Nyankopon afre no na nso nebufuo
and went me and share to say, eh, Dr. Kofi Odoka say, in a couple of friendly dia, no a criminal, and no cressa. And you know, correct. Unse, but I'm more. Okay. We saw Prophet Kofi Odoka sending boom for the members. Maybe him not the software you have a best friend. A buffon to Pamo software. The see one and yes, and Papa. But unse, a yes, omoba radio station, TV station. A ya, and you might be blomo can and you know, but who come behind the scene, you will soon buy. Bible says, "Enkwasiafo akumam ana agufotie enkwasiafo akumam ana agufotie wo ye nyame ni panche se obumfu Bible says sawakono so se obufu so so ati ase ti anama otu obufuo ni mu na kire no kure ati ase okay na ye hwe ni yonko sofo and the prophet Nana Ije obabonte be ka say yeah, Odi for Prophet Sylvester for you and you at what says here and once about ye di won komo o yo bi oni me pa na Odi nechi o se ne kan o follow me on Facebook and I nam so many ehia na te say o call na so dem be empremienu e go preach wo ho nti o ka se oni na ya tro now o kire mu say wo preach wo na so dem wo ne edin kita wo de no hu ade bako e dance e wo eye Odi for no e won ye Prophet Sylvester for you. Now, what chair said, I deal we and say, Odi for no, or your uncle nam. Or you be or to say, Bishop be or Shena say, our church of two for now, one near and I said, or no one would just so phone, and on no one already be access of phone. And the dear Mr. Wasaka say, a bread or soon you know, Sako PM 1 no. Or some will say, a year book CB. Echan which and a books no or two for say, baby, I did do not say, and 2 points and Titim or Radimwa. Books be sano and we yas or back in kind. It's me say no GDA or Namimu. Maybe me Jana some more kind of so beside them say. I saw for 1 more and share in 24 arsenal. A yes, moment to an more aqua actually so book crash on you shall go for a Masiana. Unse obapa me da wano ase unse ofre no se unni zeal ye wo bia oye commander okay erade yi ni se o mehwe nwanko so but ube quantity em e wo bi na ase no correct so what you say ube quantity em amra me ba mo hayi me ko me sofo bia nyame frem asodifo ono so erade ma me ko bata no ko hua bible ode me fa nkyere kyere mu o tete me as an evangelist ba na prophetic word na e wo ho me ko no ya asori me duru a wo mi an no be ba me da me ba wa bade a be boa me ma wo mutimi nya hwe me hu ana bani anche na me so da den ma me mo adodo upon oba bia edu nyina ye ba afom what you say ye ko boai but enne de ko so no me meka se wo pe osofo pani a hwe nyankopon fa ho tu yesu so what you say me se wo pese unya futuo papa in the ministry me nya danfo madamfo ani we se me pe futuo bia me come quotations mu e bia me anger and akosu bibi me call the scriptures about anger almost 180 scriptures me come one by one se me take me 8 hours ametena ho me hua e bia akono nseso and edidua go to the scriptures ye wo kwa be fa so e be free wa ko what you say busa the 12 apostles of Christ one no mo so pani enye Kristo se Kristo na anya omutu ana mo wiase mu ansa na wo sanya akosoro o sanya akosoro wana na omo hwe no eye Kristo no ana ono a so what you say se unse se wo do ho manya no so mpa e be ye din so manya me kan ya di wanim o adwuma tete se mi obo so Bible mu se yenye na Kristo no be senye mo be dua e mo be empower ye so boni for way anger you were the spirit of anger oh so bi ti me onti yi you were the spirit of anger you were the spirit of blasphemy you were the spirit of error so what you say all the sins you was true medi akiri but make sure say uye nyame nipa nyame din for nyame sofo o ma sa di we enkonka okay mimi nim sofo bi a ono se renounce sofo but the ono pa ye kura de bon okay odi for yemina won ma na mimi se wasem we o bo apostles no edin se wo mo kwa no wo mo ni nyame na man Yesu Kristo ko so no mo kwa no na but so ebrebi duye
na Peter na mo bia wo tu ne nyi e bia na wo ye o ministry mu no na Paul hu ni Paul tia Peter ema Peter ni eba no so wo mu kwa na wo mu nam do na so no wo mu hwehwehwe wo mu anamotuo mu we ekọ o ko sai mu a we timi ka se bebi a wo nam no fata chesan etimi bisa se asem na me bisa kana na pese me se susu dem se osofo a wo nsho bi ase se wa obegina ni wakoti asori no fa nkofo aba wo na ase na teso obeso a wa mu mu nyi ohwefo obusa asem ma menyi wa no yi unse the 12 apostles no aside Holy Spirit our empowerment wa mo bia na gift no pray so ati ase obi kuta tumidie obi kuta ayaresa adoma chedie no pray obi kuta nyansasem ka no pray enti sa na gift nya na ye aduma wo mu no pray enti bia wo de ye Bible mu hunu mu so ati ase ba bia nyansa ne ekwaye faso de ye no unni but unnua no wo enti obe boa so ati ba no nchese de se switch fa onko show bia se dole one say and then the 5-4 minutes no baba 5-4 minutes you was saying come no kura nyame asafo no prophet apostle pastor teacher evangelist one no also mutene nyame altar so and then elders na ti nyame altar so it's not in the Bible say elder also put nyame altar so and it's how 5-4 minutes you know within them o your pastor ye mo bi nyansa sem ka side o pastor aduma ye mo bi tumidie and it's a who be attack e do kuta tumidie e be rebel against okay obi di nyansa baby ti mu a obi nyansa do kro te say it altar so okay so ati ase be na ba bi awiase ne kɔ ne nti ba bi awiase ne kɔ no ya tete nkofo bebere odi for me come asem bisa to so ngeni so Bible aka say to say knowledge for lack of knowledge my people perish eka na for lack of knowledge my people perish now will be to an amoso will see and because second prophet you see na down for no sakoto no so the second time so what the books be a generation so open him dia why no be decide say that wa compare nyama wo be pen dia wo because we are sure say additionally and obekofa books about generation so be stand now they are born on the ministry mu enti say wo ko yi books also for ko fa books and I also want to again now when nyame asem yenu books ben pa na say won fa and I say when say entro say fa book we and I say fa we unse na na me da wano ase unse Bible say ko bi nimdia ne nyansa wo musa mirade nyansa nyina nkiti ase ni nyame suru okay we nyansa be so ati ase nyansa shemuma okay so ati ase Bible say nyansa ne ebedua wa honkonko be kaka aside nyansa no yo okaka ifo bebe kire say ye mfa di wentua fatoa uye ne se be yi so ati ase but enne be bi ewiase ne kom bibia da ne butu bibia ye basa etu obi kwa ko show bia so kwani osan shuru that was last 4 weeks ye interview we osofo bi friend say owodifo bi ya na ye dware no aduro ye wi ya de aduro so de ni so ma ba prophet na otie ye nkire no ba bia na ekọ no unse ye adifo ne wa adifo okay but of friend o ka tell me so person be semase am say wo be semase for day e dia na ope o se da ye dware mi aduro ma ba prophet am say bibi jejewo prophet o mo Bible wan ye dware na aduro nsa no ba nyame prophet another person be konjo abosom ne san nyoma no e kwa no se san nyoma free campo ene mi no ka say oko preach age se ama no scriptures oko preach a na eno no wa be hye wase ana o me hye mase okay but oko preach bia da me pese bia me ko preach about adwensa kira quotations amanyani and found you be come ho na me ntimi nyamua sa na o se nyame nko ayeye any one crofobia okay in Jeremiah 23 verse number 25 to 28 Bible see one crofobia mu wiwi ansem e wo mu nua no nkyai oba se betu so preach abede obekọ no nso preach the same abede ba na enya won konko na mra se Kristo na dia ma nsa oba kwati ase mati wase na odi for yensem ka di chat to ka mi bisa uyi odi for se asem to na wo ko ohaw bi mu na wo kenkan Bible na
to say send a young one for one as a union free Bible one. Why no foot for? Why the two for? Nazareth by Jesus Christ. Obapa, my main canene, me who Christ 3 times, but one funny mama 3 times. Mean tam kasi 3 times. Me who Holy Spirit 1 on 1 see. But unse ene suban abraboni ni ya yetimu e wan Kristo enda no wedi nkyere ye. Na one time me bon pie or me altar ho. Me shua mama mi bia no peba for 15 years. Ti me shua. Ti me just obi tap me shoulders. Makoa sorry. Me ya mo se me. Na me busa se ewura ye o man o se e bi Kristo a wodo wura no hu asemi mu a wo ye ma adwuma. Baba be sra. Obaba uhu papa ni na simpa be pem ne bo a be bonsi Bible so oyomo mo hwehwe na chi akatua fopa so hwe no kwantene so be yi ne ho adi a kire obe mu ohunu na akwan me ni adamfo in the ministry o me nim dia sofo bi dia ye me etole bi kwa ni e kam ase Odi for baby I do it see and for final words the foot asem you obese wonka enka de yaka de dada no no e kire yahwefo ni mesremo me nuanu man sofo me nuanu adifo na nse bebre na hwe pa bebre na fa futu mesremo Bible say ko bi nyansa omusa saforati ense nyame akoa nyame sofo nyame difo nyame nkomhyeni se oku nemom enkwase akyinigye tina me bo quotation ma 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 26 enkwase akyinigye atwe ho firi ho eno na bonsam enam so ehenyan abufuo ema etimi tam se kan di wo bi se tension ya start se arise ya twe ho ntem Nazareth ni ba ompem tokwa wonkonku ompem tokwa ba ube kanu a ubon so akata tumi nchenso mesrew sa nyoma we nyina wa asofo ne adifo church members mu na wo sofo kwa na atu sei na church member ebi anyame difo ne to no minim de esi ena minim hu mo techiri but mimi de meka se menjeje na nyame ohwehwa akomam hwehwa adwenim opapa yakomam papa yesawom onu nim de wom bibi ena koka bibi ena bibi ba edi so hu se unua bi atofom unua bi prayer bompai o se de ni ejesi na bodwo no so bompai nonsense ni sini de wo ni de eja tomu a wanya nso de adum on wanya nso ena actually say na wo nso wo se dem wo join wo court kingdom wo friend suman wo friend no mabasa wo nso wa san kwa de ye nka ewie so beti mafutu no ati na sopamu a Kristo ne honhom obehye obetine ni mama na mentine ne mo nkyere baba Ebusia for Odi for Bernard ACM and day wono so abeche na day afa ensem no ewu o akonya se won so do atwenche be ba ninti wo de ba na wo de ebeto ye tuaji eche comment section won na biem so no wa follow ye IG page at too much GH_ meeting edna ama obusua nyame ye ya doma ye be sign edi enhyeru bi makramo me dey Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni ehwe too much GH mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH.